bare face. Sebab malam ni kita akan pergi ke Singapura. So daripada sini pukul 11 malam dekat KL Central. Kita akan sampai around subuh dekat border lah. So this is my family. This is my family. You see that? See that? This is my sister. You see that? You see that? Kita akan berlepas around pukul 11. Dia disediakan charger untuk 2 orang. Cas. Kak Ajar dah pakai tu. Kak Ajar, ayah. Ibu boleh belakang sikit kursi ya. Belakang tak ada orang. Tak apa, belakang tu. Ada. Ni sekarang pukul ada pukul 11 lah. So kita akan bergerak pukul 11. Saya dah prepare saya punya equipment. Ni selimut saya dan juga turtleneck. Tolong bagi tahu saya supaya yang lain saya boleh inform. Boleh? Yang nak pergi ke toilet? Boleh? So guys, kita kat area RNR. Sawadee-khap. Kita on the way go to the Thailand. Kita kat RNR Kelang Patah. This is ini is our final destination. So kita akan mandi. Guys, tips is layan sembang serang when you on the bus. Gelang patah. Apa yang Patah 1000. Guys, kita orang tadi dah pergi tandas arena Kelang Patah ni. Ya Allah, sumpah ramai gila guys. Ramai gila. So kita orang nak ke Petron. Kita orang nak pergi kat Petron lah. Okay guys, so kita orang dah masuk Ramas. Ni dekat tadi masa kita ada berhenti dekat RNR Aiger Road. Sejam 40 minit ke 40 minit kot. Lepas tu sekarang ni kita orang dekat RNR Kelang Patah untuk mandi-mandi, untuk solat subuh, untuk siap daripada pukul 4 sampailah 4 lebih tadi, setengah kot sampailah 6.40. So kat sini dia amat padat. Korang kena, kalau korang tak pergi, kalau tak cepat dia memang penuh sebab dia punya tandas tu kecil and korang kena pergi dekat tandas Petron. So sekarang kita akan pergi ke Singapura and ke bahagian border dia lah, immigration. Okay guys, kita akan Immigration and second is Singapore immigration. Okay guys, kita dah immigration Malaysia. Sekarang ni nak ke immigration. Cari bas dulu untuk naik untuk pergi ke immigration Singapura guys. Di immigration Malaysia senang je. Kita just bawa barang-barang berharga seperti bag. Tak payah bawa macam-macam lah. You just bawa bag and sajalah. So basically tadi kita masuk tu adalah melalui link Jabatan Kedua Yang Mahu Muhammad pada tahun 98 bersamaan dengan nampak? Betul. Kat taman. Where are we? Like, wait, the lighting. We work. We walk. We in Marimba what? Masinga. The singer and let me say Okay. The singer pour in the water. Yeah, and then pour the water from the mouth. Okay, now we eat what that? Finger white. Alright mate, that is Nabe sign. That one is Apple Store. Mate, you're looking good from the back. Who? Me? You. What about me? Okay, where are we? The singer. You And mermaid. should bought the mic. Alright, jom. Mana bila ni lah?
Couple As you can see that we have Daddy buy this topi 2 for $12. Kita dekat dalam macam market lah. Agak-agak kadang-kadang kan telinga tu meledak kadang. Indonesia to Singapore paling dekat by ferry, by the sea. So we at the Sentosa Island heading to Universal Studio USS. That is our tour guide. Syed. Syed. We just called Syed. Because I already 20. We are similar age. Yeah, I think. Oh, look at the view. Look at the sky. The weather is so good. Look at you. Whoa. Can see, but we're not going inside. So we're taking pictures in front of the Universal Globes there. Yeah. So right now we are hunting for chocolate, since they got a lot of chocolate there. You can see that. I think they're kind of expensive because the tour guide already said that we can buy at Bugis Street at $1 at $1 shop. So let's go. Ui, ni kau ni Go section. Sentosa Island. We have Levy View there. Levy View. You want to buy your drink? At least aku pakai iPhone. At least ketinggian aku tak bawah 160. At least berat aku tak lebih kg. At least At least aku tak setiap kali aku makan pun tak. At least aku tak pimi. Huh? Oh, you can see that the Harry Potter. Not Harry Potter. Harry Potter. See that? The Hufflepuff. Okay guys, for now kita heading to train. Kita akan naik train. So ni kita tengah dalam kumpulan. Ya, see that? Tu kita akan naik tu monorail. Guys, kita nak naik MRT. So guys, kita kat Bridge Station. Guys, kita sekarang nak naik shuttle. Kita nak ke Palawan Beach. We're gonna see a lion with a tail mermaid. Kita ada tukar lah tempat tu. Nanti sampai ke hujung tu you Got the Singapore beach here. Sun, I mean. So this is a view. Awi mawek. Did you see me? Wow, so beautiful, Laura. This. See. Tengok apa?
purify the water. Kita Guys, sekarang ni kita nak pergi makan ya. Antara nasi padang atau nasi biryani. Kita makan biryani lah kot. Okay. Goyang nasi padang. So guys, kita orang makan nasi. tangan je. Jadi semua sebab makanan ni. Guys, kita sekarang nak ke masjid at Singapore. Tada! This is the masjid. See that? So, kita akan ke sini dulu untuk freshen up and solat. Okay, bye-bye. Korang jangan risau, dekat luar ni pun ada jual souvenir. Korang boleh beli. Ni dia punya ni masjid. Kita nak cari gate 6 sebab kita kena masuk gate 6. Ni banyak lah ni. I think this is Arab Street. Yep. Guys, sekarang kita kat Bugis Street. Kat sini ada macam-macam. Nampak Bugis Ada macam-macam ni guys. Guys, kat sini banyak gila barang guys. Dia tak adalah, dia cheap tapi dia sesak. Korang macam nak beli Crowded, tu so crowded. so crowded lah. So we have to looking first. Walk first. Walk first and then we Sabar. Dekat Changi Airport guys. Guys, balik ni kita naik flight. Bag kita dah check in. Guys, ni adalah Skytrain. Kita akan naik Skytrain sikit untuk ke terminal. Kat sini lah. Untuk ke stesen yang lain. Yep. So, dia tiga. Dah lapar sana guys. Beli tu. Kat kawasan tadi lah tu, Garden by the Bay itu Cloud Forest. So beza dia yang cloud. So ini bahagian air laut. So, where are we? We are at Marina Bay Sands. BS. So, kita akan tengok show dalam pukul 8 dan habis 8 suku. Tapi kita kena cek tempat for 7 suku. So, sebab kat situ memang ramai gila. Even local pun akan tengok show ni. Sebab dia adalah show air dengan laser. So, let's see. Wah. So what we got informed by just now is we have to sit here before 7:15 o'clock so that kita boleh tengok the show dengan best lah. Okay? everyone already choked. Already sick. Guys, bawah ni ada ni. Ada boat. Tu. Tadi tak nampak.
Tu lah naik ke situ. Immigration Malaysia. Alright? Dia punya luggage scanner is open. Just put your we can come again. I don't know when. Okay. Okay guys, itu saja konten kita pada kali ni. It was so much fun pergi Singapore untuk first timer and better day trip lah. Kalau korang duduk sini memang akan banyak habis duit, tapi untuk day trip ni so far kita banyak berjimat lah kat situ. So jumpa korang di next content and bye guys.